Ngan, ini na. Pamatiyon naton ang mga pulong han kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis han aton yaraknon. Dinhiya 105.3 MSFM, Siday ha mga huring hanarupoy. Hakada sugad nga takna aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hingugma ug paghingya, siday nga ginhuhuring hanharopoy. Dinhiya aton programa ang mga huring nga naropoy. Kan basahon naton ang usa nga siday nga ginpadara na akong sangkay, pinaagi kan Sir Edgar Dolorso, ang aton Education Program Supervisor, Araling Panlipunan hangkat Balogan City Division. An iya siday an uluhan lamrag han kabubuwason. Lamrag han kabubuwason. Sinurat ni Edgar Oy Dolorso. An kinakusgan na pag-aradman, aadahan gugma ug pag-ugop. Labi na han aton mga kabataan. An kadaugan han panuyuanan, ada aton pagkaurusa. Agud magmanilampuson, kaangayan nga edukasyon, aton hulos nga ihatag hangatanan. Lamrag han kabubuwason, sinurat ni Edgar Oy Dolorso, ang aton Education Program Supervisor han Araling Panlipunan hangkat Balogan City Division. Nabasa naton, nabati naton adto nga siday. Dida naton segment ngan inina. Oras sa Pilipinas, 6 minutos sa nakalabay na alas 9. Ngan padayon kita ni naton pagkaurusay gatag ko ayon sa nga kontemporaryo nga kanta, Masaring Ak. Di na magbibiling, di na manggulat, kay nakitan ko na ang pelas nga, maihag na gininingi, waray makakabalayo, waray makakapareho, sa ningong dagway nga ikaw wala, pero miyan nakikitan, gamit sa ningong mga mata, kay magtamis mga imim, naging pupulod mo ako nung nahunangan kasing-kasing, hinigugma ko,